ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھی واچ کران کوشر صوفیزم تو ونکس زن قدل پتھر مشید تاریخی پتھر مشید نزدیک دریاو سائڈ خوبصورت پارک دریاو کس کنارس پہ بیش عظمت یہ کیا وارث کشمیر حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن بارگاہ تو یہ گو جمع غفیر یہ کیا ازکس دہس پہ سمکھمت ساری تو آبیری کران صوفیتس قشرس کلامس قشرن بزرگن تہند کلام پران تو مگر آج یوم وصال مناوان وستاد شریف النفس عبدالرشید فلو صبن تاز عبدالرشید فلو صبن دت پور زندگی فوک کے ذریعے واتن تمو صوفی کلام لکن تان کی لوک بنیادی قاسب ساری یہ کشمیر آرٹ کی وساطت ساری پن پن کارخان مز بیوان تو یم فنکار دلس نزدیک تو آج نو کہین بلکہ پرانی یاد تازہ کرنے آمت تو ونکس ساری آمت ساری قشر زبان بوزان قشر آواز بوزان پنہ پرانی یاد تازہ کران بی ونان دپان غم تراو فکرن مز مراو بہار آو جان جانان تھی واچ کران قشر صوفیزم یہ چینل کرو لائک شیئر فالو تو بیٚیہِ تھٲیزیو یاد 3 اگست سمکھو اس وٲنیار تتہِ آسہِ عرسہِ مبارک حضرت صوفی شاعر بزرگ ابوال وٲنۍ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سُنٛد 3 اگست تھٲیزیو بیٚیہِ یاد یہ چھُ وٲنیار چھُ فایر سٹیشن تتھ ونان صفاقت فایر سٹیشن مگر یہ صفا سگرافرس تو نور باغس منز باغ روڈ سائڈس پہ نالے مورس پہ آتوار دہ صبح 10 بجے پہ شام تان 8 تان تتہ پروگرام چلان یہ مان فنکار پنہ فنک مظاہرہ کران تو لکن ہند دل کران محظوظ تو بیٚیہِ کران ثقافتس وراثتس تصوفس اعتقادس امچ مزید یہ ساخت مضبوط کرنے خاطر گژھن جمع تو بیٚیہِ کران یم شہر کے خاطر رت دعا یم سہ شہر نبہ تو پھلہ تو روزو واچ کران تھی قشر صوفیزم واچ کران روزو واچ کران روزو لائک شیئر فالو کران دیو اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.